Ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kwa natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza tubagezaho mabwire ko ingabo za Uganda UPDF zatangaje ko zataye muri yombi umugwanya Shabani witaga Major Shabane nyuma yo kumushinja ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gushimuta abantu kwiyitirira ubuyobozi no gukoresha inyandiko mpimbano. Mugwanya Shabani yafashwe kwa 27 Kanama 2025 kuri station ya lisansi ya Shell mu karere ka Wakiso yambaye umwambaro wa gisirikare wa UPDF uriho ipeti rya majoro. Abashinzwe umutekano bamufatanye imbunda y'igikinisho n'ikarita ya gisirikare mpimbano yari yanditseho amazina ye. Nyuma yo gufatwa yemeye ko amaze igihe yita ofisiye mukuru wa UPDF kuva muri Gashyantare 2024 akabyaza umusaruro kinyoma mu bikorwa by'amanyanga birimo gufata abantu binyuranyije n'amategeko, gukemura amakimbirane y'imitungo n'imyenda ku nyungu ze bwite. Ushimuta mu kwezi kwa Kanama 2025 mugwanya n'abandi barimo uwitwa Mpanga Bernard Patrick cyangwa se n'undi witwa Kiamanya Peter ndetse n'uwita Captain Ivan bashimuse muze Spirito Mubiru wo mu karere ka Ruwero. Byemejwe ko Naroga Sharon ariwe watanze miliyoni z'yakoresha z'amashiringi ya Uganda ku nyungu zayo mahano. Mubiru yajyanywe mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi agumishwa mu maboko yabo mu gihe cy'iminsi 2. Gukoresha inyandiko mpimbano. Ubutasi bwerekanye ko umwenda wa gisirikare umugwanya yambaraga yawuguze 150 by'amashiringi ya Uganda, ibirango by'ipeti rya majoro akabigura 60,000, naho ikarita mpimbano akayigura 40,000. Byose byakozwe n'umudozi witwa Alex ukorera i Kampala mu gihugu cya Uganda. Mufatanye n'abandi barimo bamwe mu bapolisi n'umusirikare uri mu kiruko cy'izabukuru mugwanya yakoraga ibikorwa by'uburiganya nko gufata abantu no guca imanza z'imirima abyiyitirira ububasha bwa UPDF cyangwa se bwa President Yoweri Kaguta Museveni. UPDF yavuze ko ibyo bikorwa bikomeye bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu bigasenya icyizere abaturage bafitiye ingabo. Itangazo ryayo rigira riti mugwanya Shabani ntiyigeze aba umusirikare wa UPDF, twamufashe kandi azashyikirizwa inzego zibishinzwe kugira ngo akurikiranwe n'amategeko. Ingabo za Uganda zasabye abaturage kujya bashishoza igihe bahuye n'abantu biyitirira inzego z'umutekano bagasaba ibyangombwa byabo mbere yo kubaha ububasha. Abakekwaho kwiyitirira inzego za leta bagomba rero gutangirwa amakuru ako kanya kuri polisi cyangwa se ku bigo bya gisirikare nk'uko polisi ya Uganda nayo yakomeje kugenda ibigarukaho. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mabwire ko kwa 29/25 urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwasomye icyemezo cyo gufunga by'agateganyo Kalisa Adolphe uzwi nka Kamarade mu gihe cy'iminsi 30. Urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma akurikiranwa ibyaha kandi ko kuba ari hanze bishobora kubangamira iperereza ririmo gukorwa. Mu gihe hasomwaga umwanzuro nta muryango we witabiriye, ariko abanyamakuru bari bahari biteguye kumva iby'urubanza. Kalisa Adolphe yari yatanze inzitizi asaba ko urukiko rudafite ububasha bwo kumuranisha, ariko zasuzumwe zisanga nta shingiro zifite kuko atuye mu gace uru rukiko rukoreramo. Urukiko rwasobanuye ko ibyakurikiranywe birimo kunyereza umutungo no gukora cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano bihanishwa ibihano birengeje imyaka 2 y'igifungo, bityo bigasaba ko akomeza gufungwa kugira ngo iperereza ridacogora. Kalisa Adolphe wahoze ari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa azajyanwa mu igororero rya Nyarugenge Mageragere nk'uko amategeko abiteganya, kuko umwanzuro w'urukiko uhita ushyirwa mu bikorwa, ariko afite iminsi igera kuri 5 yo kujurira iki cyemezo. Tuve kuri inkuru rero ya Kalisa Adolphe duce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko Felix Tshisekedi yohereje i Washington DC intumwa zo kwihutisha amasezerano yo kumurinda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravugwa ko ishaka kwihutisha amasezerano arimo kuganirwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ni bimwe rero mu byashyizwe imbere na Perezida wa Kongo igihe yari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uritabira inteko rusange 80 y'umuryango w'abibumbye. Felix Tshisekedi yagiranye inama nyinshi cyane cyane na Masad Boulos umujyanama wa White House ku bibazo bya Afurika. Kugeza ubu ibivugwa ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro birazwi, ariko Kinshasa ubu ngo irashaka gutera intambwe ku bijyanye n'umutekano, aho amakuru agera kuri RFI Radio France Internationale avuga ko intumwa zoherejwe na Kinshasa mu buryo bwihariye kugira ngo zihutishe ayo masezerano. Abantu 9 bose biravuga ko bazoherezwa muri ubutumwa, muri bo harimo impuguke mu by'umutekano, basirikare bakuru barimo inzobere mu by'ubutasi bwa gisirikare bazasanga General Patrick Sasa Nzita muri Amerika. Amakuru akomeza
agera kuri radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa avuga ko ubutumwa bwabo bw'iminsi 10 New York ndetse na Washington bufite intego imwe, kuganira n'uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'umutekano mu masezerano ateganyijwe hagati ya DRC na Amerika. Amahame mashya azita ku mategeko yo muri Amerika ashyira imbere ihererekanya ry'amabuye y'agaciro y'ingenzi ritekanye nk'ikintu cy'ibanze mu gihugu bifitanye isano n'umutekano. Uyu munsi Kinshasa irashaka ko ayo masezerano ari mu biganiro arenga ubucuruzi gusa. Umwe mu bagize izo ntumwa yasobanuriye RFI ko igitekerezo ari kureba uko bakwigana amasezerano yasinywe na Amerika na Kuwait ndetse na Arabia Saudite ahuza ubukungu n'ubwirinzi cyangwa se igisirikare. Ikigamijwe nta kindi kureba ko kubona amabuye y'agaciro akomeye cyangwa se y'ingenzi byatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitekanye. Amasezerano ari kuganirwaho agomba nayo guha umutekano cyangwa se kurinda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyamerika bashobora rero nk'uko uruhande rwa Kongo rubyizeye gutanga inkunga y'umutekano badasimbuye igisirikare cya Kongo. Inkunga ishobora kwita ku mitunganyirize y'igisirikare, ibikoresho cyangwa se no kuvugurura systeme z'ubwirinzi. Ariko kuri iki cyiciro, nk'uko iyi nkuru isoza ivuga, ibyo biracyari ibyo kuganirwaho. Ikigaragara cye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi nubwo bubihakana bwiteguye guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika amabuye y'agaciro yose zifuza ari mu butaka bwa Kongo, ariko ubutegetsi bwa Trump nabwo bukamwizeza kuzamurinda abashaka kumukura ku butegetsi bose, cyane cyane abakoresha intwaro nk'ihuriro rya AFCM 23 nk'uko amakuru abivuga. Tukiri kandi muri iki gihugu mabwire ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje iyoherezwa ry'abasirikare ba FARDC gufasha polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda guhangana n'umubyigano w'imodoka cyangwa se amputiyaje umaze kuba akasamutwe Kinshasa guhera kuri uyu wa mbere itariki 29 Nzeri. Iki cyemezo gikurikira amabwiriza ya Perezida wa Repubulika mu nama minisitiri ku itariki ya 19 Nzeri agamije koroshya urujya n'uruza rw'imodoka mu murwa mukuru Kinshasa. Icyakora iki cyemezo cyateje urujijo mu ndorerezi zo mu gihugu ndetse n'amahanga, bemeza ko ari igisubizo cy'agateganyo ku kibazo cy'imikorere mibi y'urwego rwakabaye rurwanya uyu muvundo. Umunyamakuru akaba ari umwanditsi Mike Gardi Diana agira ati mu gihe gito bishobora gufasha gutunganya imihanda, ariko amaherezo kohereza abasirikare ntabwo bizatanga igisubizo kirambye kuri iki kibazo. Arasaba ko hajyaho gutekereza ko igenamigambi ry'umujyi wa Kinshasa aho abaturage biyongera cyane bitandukanye n'imikoreshereze y'ubutaka idahwitse nk'uko bagiye babivuga. Dismas Kitenge, perezida w'itsinda Rotas, umuryango utegamiye kuri leta uharanira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro Ikisangani, ahangayikishijwe n'uko ibintu byarushijeho kuzamba. Ingabo zishobora kuzana discipline runaka, ariko tugomba gutinya ihohoterwa. Abasirikare ubwabo bashobora guteza ambutiyaje, gutoteza ndetse no gukora urugomo nk'uko yagiye abivuga. Stephanie Waters ni umushakashatsi mu kigo cya Afurika y'Epfo cy'imibanire mpuzamahanga, nawe afite impungenge nk'izo. Gufata amasaha 5 kugira ngo ukore urugendo rw'ibirometero 5, ikibazo ni uko hari imodoka nyinshi cyane n'imihanda mike. Abo bose bahamagarira guverinoma ya Kongo gushyira imbere ibisubizo birambye, kubaka imihanda mishya no kunoza igenamigambi ry'imikoreshereze y'ubutaka nk'uko bakomeza kugenda bigarukaho muri Kongo. Hanyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amakuru ahava aravuga yuko abayobozi baravuga ko umugabo yishe byibuze abantu 4, abandi benshi barakomereka mu iraswa ryabereye muri kiliziya ya Jesus Christ of Latter-day Saints i Grand Blanc muri leta ya Michigan, mbere yo kwicwa nawe arashwe na polisi. Kuri iki cyumweru tariki 28 Nzeri nibuze abantu 4 bishwe nyuma yuko uyu mugabo witwaje imbunda w'imyaka 40 wahoze mu gisirikare arasiye muri kiliziya y'aba Mormon muri leta ya Michigan mu burengerazuba bwa Amerika. Abantu 8 barakomeretse, umwe muri bo amerewe nabi nyuma y'iraswa ryabereye muri iyo kiliziya iri mu gace ka Grand Blanc, milimetero 50 majyaruguru ya Detroit nk'uko Deutsche Welle ibivuga. Uyu mugabo w'imyaka 40 wahoze ari umumarine witwa Thomas Jacob Stanford yarashwe n'abapolisi nawe aricwa nyuma yo gukora ayo mahano. Biravuga ko cyumweru mu gitondo misa yayitabiriwe n'abantu babarirwa mu magana mbere yuko Stanford aza kuhagera mu modoka ye agaparika. Yahise asohoka modoka atangira kurasa abari muri kiliziya n'imbunda yo kugaba ibitero, ndetse polisi ivuga ko yanatwitse ankana inyubako basengeramo. Impamvu yamuteye gukora ibi ntiramenyekana, gusa FBI ivuga ko yatangiye gukora iperereza n'ibyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbashimire mbifuriza